Iyang o kasilili raket o koros patunan pileu supplemental program in kabesen tatok bagian kauna batasang ni option speaker ng legislature kay second win pon bay poyan kin sakar kita o kabese poitan tatong kanan supplemental palian kawata kusunnatan win pon bay riya moni ren kabese pukate ban bayway amen patron changi o yai tungal sakratan kay puni pan kuburan kala berakso kon bon beyu wala pan kuburan nan ken ko on gilekan nanalek nan ken ko on gilang way palikan koros on ge kapna karyau son ko bung labalabo yang ami son ko bungkan on ge speaker o chowakan koros en puinin ko kusunnat en win bon be on ge kaunen way usleben mumot so kan o itungal wow toro rong ton bon be unsep Nan supplemental program in kabesen week what katel ban gatin mamang ibene autaben poitan tatogan nan committee kan autaben men kapese torora kan o biliren poita toror tekan tatogan nan committee kan ni November no bar yak reise klok tuwa balimensang committee kabarabat kan en cheyan ko orason mau pan gawaiden senators chakare social tenchinet Bawia chairman patroyang nan karong pen kaumutan kusunnat number yaisak ke ulabnial riyaisak kaumutawat meban kabuko EPA and kakuya betek sapal the assessment on stretching kan koros memian an ponpe patrayang kaumutik warabat nan karong yai option EPA o option sa pilni November no bar yak riyaisak logaisak minute paisak lemau palimensang Comtian School में Senator Sandelineer लेका पचवन में chairperson एवं काउंटिंग स्कूल इन वेन पोन बे Mr. Stanley Etze o COVID-19 task force on schedule cup में बांधा तक on high school का नन पोन पे in November से तुआ बारे के रेसक लगेसक पार्लिमेंटसंग Comtian Public Works Transportation and Communications में Senator Eroline Movic पचवन में chairperson Patroyang nan karong pen floor motion yu makaptulong sang Senator Isaac Artui makabuko kamtian kag trekata sitosa kan koros mamimi ni kailenal nan ponpe kamti ewang opskan NHE o EPA pilni November 2 paryak dreisa kulagisa ke balimensang Comtian Public Works Transportation and Communications pan kawait and chairman Eroline Movic Tola Ewang General Manager and Ponbe Port Authority, Ong Governor Communication Bukit Paisak to Olebnial Riesak, Mepiti Ditan Mrs. Sina Lawrence, Ong Port and PPA. Legislature na ne oversight, Ewang Rai Choktre, Nurse, Sonda Dongan and Kampan Rosun Mao, Onan Karong was another Eroline Movic, Mebaton Mia Chairman, the Chairperson. Onan Ewenawat Committee Aledi Sang Rail Chon the Talk Pukat Rekan Maway Ran Karam on the Talk on Rail. Obila Ledi Sang Rail Pukat Arail Kawit and the Talk A Polpe o Weben Contrangkan O Weben allowed me Sang ni Kawit Penekan we have an Bungan Badariao the Talk Trekan Son the Tongkan O Rail Kan no Parato o member kan O Kawit Lampukat Pan kak and kawait ko sandian tatok, meban sanamaw, ong palikan koras. Ni November isak silu barya kadriya kulak silu murin sawas, komtian sa pan kawait and chairman Adelino Edmond, nanew ko sandian tatok, the site visit, parak kausap kapin nan wain sokes, puan kak ewang ral armas and wasakset, ong ni ko sandi and sa abakan, wasak set up melel wasakan naminan pam inangan chon kusan wach wa pam pukat and kak kasapasapala ong rail mako kusan kier wasapukat rain son par trotro in November isa kisubar yak teresa komte kabarabat kan en sap o school pan kawai dan chairman Adelino Edmond do Sandrina Leka ewang obsan HE school sap Ong ni kaumutan ko sunod na bugriisak lebnial riisak. Kaumutan ko sunod tuwat yeme pan ko sanetiya bolpen sabakan the private land may office lease o school kay nan buon pe mimilale o yata tangke.
Ni November isak pariak dari isak senators Sergeant Chine Chairman Committee Russell Mao Patrawan Katarong Kabinan Wayne Bonpei the Honorable Reid P. Oliver Xiliko the main KPSAU Makasaleta Kapunot Kapon Mami Manwuni and Wayne Bonpei Ran Pokach o nan main KPSAU with Patrawan Maing Honorable Governor Oliver Iyang Maing Gabina Imen Chiangi Itungal Sagaran Kaping O Wow Ban Kubromui O Sabul Mumison the Tong Kan Chorus and Administration Watch. Kom Kubra Boyen Kakitan, Hong Ban Kubromui, Ire Yuman So Watch, Uya Iran Kabnot Lao Tong Chon Wayne Matelenim, Nintuane Uya Emen William Nan Legislature. Ikamelele men Kapese Watch Pan Lelaway Pan Kubromui Niamui Pan Sabulman Giroso no Kuburmao. Nintuan orala ben Sablumo Muin the Talk Watch, Engen Kelap. Ipatrawan pan nganin orala watch uyata men KPSA watch puensai ira mesabul macai limon wini and wen pon be patrolale answer watch sabi sanana kan me uya ong aramasakan and pon be mawai men patrawan tiangi uya itungal sagratan kapeng ong komuyo kaunen kampan roson mau o irai son tatongkan karus and baliwach me piu sela o uya rai tungal pukan apali kambawach o eleta eka kuita tok nani rai renan so apalwach kabengila labotin tatok me irai son tatok pukat anaki kabengwach toga irai pulitangkan o bilirai men likikan me uya sawas nan sabul matail kampan roson mau ran bukat irai bukat ninduan irai uya professional kay uya wana rai kang koras and apali Aramasakan and Pon Bay. Ikamelele me wan suk child ban kakan pone se tatok mau bukat me rail bukat uya wong sabmatai palian rosun mau. Awong karaben men kabe sewot ibachowan men pokata kapal me mian sewot me pit malawlawan chok tre o rail son tatok ananakan nan kampan rosun mau. Ikaborborke me kusunnaten max pay Maaptra kamanaman laban kakan sawas ong rail son tatongkan. Irawat sayrata pankak piliang sawas ya kapalin malawlawlan son tatongkan. Complain matokotong child. Mewia ulia ben aramas sang reni rail aramasakan en bonbi. Kasaleta marana anla o kasik abwel mau sang rail choktre o son tatongkan en palian roson mau. Erupuege kapalwat ya sabul matrail. Ayo koneng kecailan robata ya bolpen kapal watch mepan pain sabul matrail. Puigia trail kat nanirairen kalok tan kapal karwaru sang ne kabin salet COVID-19 iwewe ke mepan kayu ke sambal kecailan eupene o kauna bata poen kak sanama mon kabin salet watch e ban lele to retrail ye sabul matrail palian rusun mau. Imagare ta ban ke sambal rail chon tatok merasang dokter, nurse, semenin song-songan sumau kan, chon obis kan, security kan, obili rail son kamakal kan chorus, pananane rancho benenan puka kasampalwat. Kamelele megusunnaten max pay uya sawas lauten sabul matrail, ta chaitrungol eubene enapaliata rosun mau naramasakan en pon pay. Sekabeng kita tok mau pukat, आप पग सबुल कवई ओंगनी आंसो में चंगा नि मनवनी कक पुरालांग मास नि चोट्रोन चौक ट्रेकन ओ सोन द तौक ट्रेकन मेच पान से उसे गिट सन कक साप्यंग इरन काले लबक चोट्रोकन मगिन तो कोई गिट सांग रेन सबुल मचाइला रमसाकन ओंग नु ये बन द तौक मगा का पाली का पालवच Ibacawan ni wau peki enkakan kaumatan ye plan in tatok sang sabul momo pali o enkak songan plan in tatok wat enkak mian an ran in tatok limau enkak kosani di kakan tatok o yang agi ansu makakan tatok pukat pan kak kabui-buita enkairala ibacawan ni wau kaprayong at sungal kapeng lap puigi eubenen tatongkan Ni Wow Sergeant Chinet, Senator, Chairman Committee Roson Mau, Legislature Kaisak, O Kapi, Tepelia and Siligogset, Pilbagadariang, Chawakan Chorus, Member, Karyaun Kabina,
Acting Attorney General, Director, Department of Health Services, or Director, Department of Treasury and Administration. Ni November sa kuno barya Speaker the Honorable Ausen T. Lambert, Pachawan Qatar, Men Kabese EU, Ong Gabanan Wayne Bonpay, the Honorable Reed P. Oliver, Oya Pachawan, and Etangal Men Kabese Watch, Main Gabana, Mon Megoris, Etangal Sakratan Ranma, Wawla Pan Kuromi, Men Kabese Watch, Yeboen Gak Kabese, Alal Dian Sablumu Men Kabese, and in November Sakria Barya Bepagbagi leadership meeting nan bungan ran government riaukan. Pagkailan gak masan gi ragasampalakan mesobay ponpe mesoragan nok te sansa long kachail o bilsota chai tro ong nan kosana parailkan. Iba jawan besanger bagairan leadership meeting watch ong chawakan chorus and legislature watch o ni wow pag chorus and kakiyang pacheng. Imen kawait puiga kasampal pe o any resolukan che mesansa nan sabumik silikawo magchailan kak sair nan leadership meeting wat puigia karwaro sansal mesotrak kapese benerabukat lelong pan kubromui ninto namuya te omui mangeta state and bonbe wat sabulmachail achai tungalan sewan kak ichar ong eragasampal silubukat ulian the legislature kaisa kwat o kapengiyang komu puiga kubromui Ong ni benen tatak watch pan nganin angin kelap chailan kak kachpene patrobane masen ki iragasambal bukat o wakateng ira bukat namokit kalanganan kubromui Ausen T. Lambert Speaker Legislature Kaisa Wayne Bonpay o pelie takapian silu bukat gizet and bilkak lelong chawakan chorus and Legislature Kaisa Pili November sa kuno baryagat Riesak Speaker Lambert Pachawan Pilkatar EU Men Kapese Ong Gabanan Wayne Bonpay Oliver Owe Pachawan Maing Gabana Oliver Aitungan Sakratan Ranma Wawla Pan Kuromui Men Kapese Wat Wiyawita Buenita Nachungal Kapeng Kalangan Lap Pan Kuromu Puegi Yang Mukatin Ang Pagapene Ubana Karwaru Mapoitar Klok Tuwaw Dimensangan Ranwat Me officers kan ulian kitiar legislature kaisak o eugiyang komui. Mendata na nirairan bakair motomotuo sa kapenggi ngay Vice Speaker Edwin o Floor Leader Michael ninduan at laraway kasantimie o nabatamot. O pateng komui Lieutenant Governor Perman, Special Assistant Capelle, Public Information Petrus o Public Affairs Officer Mr. Pejarico Irons. Ika borborgo may ragasampalakan magkachail masan ke mepit sabisan ong office kamapen yeya sa naramasakan and Bonpay panimula miyawa sa kapenggi ang magkatinang kasontiyan tatok kasonti karwaruwat mepoy tamaw kalangan ni wow Ausen T. Lambert Speaker Legislature Kaisa Wayne Bonpay Komangi dawiwe kami ususlaban way na Amerika ong isme ban wiyala kapay sa kuno when President wiyawir o imsaklar ni November silu bari katriyasak President-elect the ususta Joseph the Joe Biden makanayar nan ususuwat o nintuan siyakan tatokan isus nan way na Amerika melusa udan banananen kasaleta meluser Pemaganawan kak taulanan kasanaban tatong kan NTN tatong kap me President usustao ban cabiata. Uyaban tiyagan tatakot sa ikinche kabuibuita sang President Trump beluser nanususo o esotra menaleta poitan susuwat o etawalaw kaptulong nan molan kopong raben pungkay me kainage me poitan suso sotra pung o Israel me usus Mabiluya usus kan sotra melel nanarail tatok enusus o imakareta luski ap sotra men katete sansal mebanu trungata ire kan meraben pungke irai lekai yang labalaban Republicans kan yangi o tutrung tameu yuyakan sakinje sansal tameu pan uyawiyong President Cup
Baban kaulan isen wur riesek par yakit riesekeu. Komangi te wewe ke me kebinsale te soma coronavirus te COVID-19 nan we na Amerika we tantarala te laut la sang mas ran bugat wan chocho enaramas mari te soma wat nan e we uranakan iraktor patro niponang enaramas lop sama nan e uran wan chocho enaramas mari te soma wat mimini bilian isa keu lopnen wanakit ria bugipek o makabin salatala mimini ria lop sama. Komangi da wewe kemenan wain Philippine melmeleu te taipun famko lel sapo o yata labalan kapwa long chon weyo. Murin son par paisak limawa din wewa tebel pureng loyang nan songan kapwa laut en lalatan pilo set ponsap makawela tibso imakan obil kamela man o aramas chotro aramas uya tak seli pot ponsap pueguan lalatan pil o set omangi da wewe me ewiya rosen ko sunnat me anso weu meloy benen sto sa banu ya we ponal sto sa meloy benen kau surban ka kan magit Lau de lanso me policeman kan pan lelwasau met point giyang rail policeman kan anso boran ka kuya rail puko en rabage da isme pung tebel sabung nan mogden accideno komangi tebel wewe me ewang kusuna daramas riemen renwia insenen popot mare saikin tel son par isak walu Met me wewe marama semen me ban ke direkta me uya tiagan buput ni asai kintel son parisa kwalu uang atar kusunne toga kan seliti te pain paking tebel kabechaira seldi o pain paking aramas sote libili me ban moitata emen aramas me sai kintel son parisa kwalu poen buput pilban uang atar kusunne duat o bilkak seliti te pain paking tebel kabechaira benet Kawai dan kamanaman kusunna tuat patro sang sabul matail momotso kanan bonpe obil palian manwani terusan mawan bonpe paliwat tiaratar me serpein kan makan naitik a patro panang inson pari sakwalu irailo yang agi serikan kin sotre tungalen ki kelailen paluar o met kaperong arail mor songan serpein kan makan naitik panang inson par kedirakta merak ken kalap Lagtak sang nanarail school o puege school ya kasampal wang tian mayet ya kasampal ran kak patro nan school puege ya banu ya kamau benarail mor eneuran anso me papa onona ban patro sang irail nan morwat komangi de wewe metron school and college the university kan maganale refund the morning maraganale Patroan sang wayna Amerika ewia sawa sa benaray school when moni magin patro yung amenet seri and school kin patro dasang when moni me papa pasan dasang when moni me papa o nono te iraila kan me apawali serio kin uyada de patro wan mare business te tatok Maban miel one moni metron school o alete murin poinen school a song trekan nan school pan katorora sang o duwe yema dan refund o ban patroyong tron school o poin sawasegi ong anan toro trekan en school betuwe tre poinen taxi poinen liko o mangape O ay metiren sa pamasail programen kapese kanen nan wikot, mail katin sa palto, yanggit, i program kanen muren ranwat, kalangan o kasilelye.